uma eseyihlanganisile lento yakhe wayesecela udade wawo wathi dade wethu mntaka baba ngisize manje sesikhathele thina yilo imithetho yakhe futhi ikhulu nathi sifuna ukufana namanye amabandla manje imithetho yakhe iyasivimbela wena uzongisiza kanjani uyawungena endlini lapha elala khona uhlala isikhashana bese umemeza uthi nani ushembe engibamba siyobe sesiyambamba ushembe thina simqhube simse amaphoyiseni emthethweni bese sicela ukuba adingiswe abuyiselwe ezweni lakubo lapha ayeqhankela basho njalo-ke ngabi lapha ekuseni bathi asimazi lona ngowasephakameni angikaze ngiphike ukuthi ngowasephakameni selokhu ngaba ngowakhona angingaziyeka ukuba ngowasephakameni ngiyawuhlale ngingowasephakameni bathi manje asimazi ukuvula lapho phakathi akahambe abuyele emzini kayise awu intombazane yaqala incane bayikhunye manje ngizawuthini yathi hayi ubaba mina ngiyamthanda ubaba kanjani wathi hawu mntaka mama uyangilahla hayi ngiyethembele kuwe ayazi abuze intombazane kuthe ngelinye ilanga esihamba isiyababa isithi baba ngicela ukuthi ngilale lapha endlini yakho uthi baba mkhulu uzawulala khona uthi cha ngizawulala nje khona lapha eceleni kodwa ngilale la endlini uthi baba mkhulu awu mntanami ubona ukuthi kulungela lokho na wathi baba uthi baba mkhulu kulungile mntanami ngaphambi kokuba ulale namuhla qala wenze isifungo sani baba na sokuthi mawulala lapha endlini namuhla awusekulala kwenye indawo uyawuhlala ulala lapha endlini lapha ngilala khona nawe uyawulala khona noma ngabe uyawulala lapha ngilala khona yaba likhunile manje intombazane yaqala manje yakhala yabona kusasa sekwenjeni yayisiyaphuma yahamba uthi wezwa wenze njani na wathi hayi into emhlangabezane nayo iyasinda ngabe kanje awu into enkulu kangaka kodwa ebengithi ngisize nayo ayanisaphumelela uthetha kwavela-ke kwabanye abafaki cha bekuneculo lapho lokuthi babamkhulu adingise wayeseyabaleza wahamba waya eGoli wayofuna umuthi khona ngitsho okwakhe ibani elizoba ngaphezulu kwekahlelo bonke-ke abantu abahlakaniphile bayelethenjani kuyathi manje nomoya wedimoni abesehamba ey'nyangeni athi ufuna umuthi wokuba ngaphezulu kukashembe ushembe-ke akanasikhathi sazo zonke unendaba kaNkulunkulu kuphela uma esehambile kuphela ngoba base bebaningi abantu abamthandayo ngalesi sikhathi uthi ubabamkhulu wathi abami ngithengilele ngabona isitimela esihamba ngamandla kakhulu sigijima lawa bathi isitimela besinabantu basephakameni begcwele kulesi sitimela
lesi sitimela umuntu obethi mayisengenile kusona angabe sakwazi ukuphuma noma ngakhala noma ngamemeza noma ngenzinto amandla okuphuma awekho ngoba ogadi balesi sitimela banolala kakhulu baphethe iy'nsabula ezidonsa igazi uma usungenile ababe besavuka Uthile ubaba mkhulu lesi sitimela besihamba ngedukane uthi ngitheni ngizwakase kunesililo phakathi lesi sitimela esikhulu kakhulu uthi laba bantu bekhala bonke uthi lesi sitimela sigijima ngathi siyangisa uthi bekhala befuna ukuphuma kodwa kungasekho lokho amandla okuphuma engasekho lesitimela sihamba nabo siyalapha bengazithola kodwa bebethi babelunguza laba bantu abawinda lesi sitimela bese befona indlela hamba lapha kude phansi engamla ikhaya hamba phansi nalaba bafana ngey'nkumbi zigcwele isitimela abantu banjalo ingama yalaba abalayithayo ababangamanazarene bayithanda izinto abangazazi ziningi izinto abangene kuzo ababengazange bayibone ebabakhona inhlangano kwathiwa inhlangano yentsha nabasha isungulwe ngumpanza lo osesungule ibandla wakha le nhlangano yedwa wazofaka nomthetho wasekelo wakhe wabutha bonke abantu kwangena mfundisi kwangena mkhokheli kwangena mshumayeli kwangena bonke abantu kwathiwa inhlangano yethu hawu labaphesha bezalukazi inhlangano kwathiwa hayi bashintshiswile kwayisimanga hawu le nhlangano yiyo ebihamba phambili iwujaji walesi sitimela sasebumnyameni esilayishe bonke abantu kwangenwa kanjalo kwathiwa hayi sokuthitha yona esizofolosa ngayo intsha yona ezosibane umsindo kwenzela ukuthi okhuzayo ochakumahanjwa ngale ndlela angezwakala nangempela-ke babanye ngiyalinganisake ukuthi abantu basephakameni izinto abangazazi bayithanda no-Ezra wathi uma ekhuluma nabo ebathembisa yonke into abangayazi bakubona ukuthi lokhu phambi kwabo akulutho okukhulu yiloko okuzayo Ezra okuzothi uma ibandla sekuphethwe kuye bese kuba nje kube nje kube bengenaso isiqiniseko sokuthi kuyakwa njalo ngampela kuthe-ke mase behamba nalesitimela sebenosizi manje lapho sebekhala bayibona inkosi yasephakameni ihamba lapha phansi ihamba nabantu abayingosana ingajahile ihamba kuzo lezi ndawo ezinamanzi ezinodaka neziney'ntaba nezinamatshe iya lapho sibizelwe khona ngoba njengoba silapha nje zizimele ngokwasezizwini asihambi ngakho ukuthanda kwethu asihambi lona uhambo lokwesasa sihamba uhambo lwasezizwini uhambo lwethu lwabiwe singakabi khona thina lomhlaba sabekwa uphawu lokuthi mina ngiyawuzalwa phakathi kwalobu Nazaretha noma wena uyaba umlandeli walobu Nazaretha uma usukhona-ke lobu Nazaretha akukho futhi ukuba uhambe ngendlela le mhlambe ayithuthayo
ukuthi ayibeke phakathi. Lezi ndlela ezingabulelayo, lezi ndlela ezinobumnandi, ezithi akuhlangana abafazi namadoda nabafana namantombazane phakathi kobusuku ndawonye. Isiqalekiso leso akusiyindlela kakhulu, into kaMpanza, akusiyo into kaShembe. uShembe akakwenzanga lokho, wathi akube khona u-23, kube khona u-25, kube khona u-14. Ababalaziyo lokubili bayakhumbula ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani. Akukho ukuxubana lokho, cha, akukho ukuxubana lokho. Ngiyoku njengoba sihlelile lapha enkonzweni, sihleli kanjani? Sihleli ngazo lezi zintsha ey'ntathu uNkulunkulu asipha zona. Manje ngiyanexwayisa, ningajwayeli ukuthanda izinto eziphikisana noShembe. Mina ngezwa ngangisemsika ngalesi sikhathi ngifundisa khona. Bengixoxela abafana esasinabo lapha enkonzweni, bajwayele. Bengixoxela ukuthi thathu inhlangano lapha hawu yebona ngithi mina nenzani, nilekelela uShembe. Bathi bona siyamlekelela, ngifuna cha, ngibona sengathi mina nakha-platform yokuba ngigibele kuyona nibona. Bathi hawu wasidumaza nani na? Ngithi mina manilekelela uShembe, iyosi indlela yokulekelela uShembe ukuthi uphume la uthi gcinani imithetho yeSabatha, gcinani imithetho kaNkulunkulu, ningayidli ingulube, ningawubhemi ugwayi, ningaphuzi utshwala, ningawagunda amakhambi ney'ntembu zenu. Yekani ukwenza zonke lezi zinto ezikuNkulunkulu. Ngithi yona kuphela indlela yokulekelela uShembe, hhayi ukuthi uzawusungula inhlangano wena athi uShembe amafazi namadoda angahlangani uthi wena hhayi akuhlangane usuthi welekelela uShembe. Cha, akukho kunjalo, akukho kunjalo. Ngani na lezi ngane zaziyenza lento zingazi ukuthi uShembe wethuke kangakanani. Khona incwadi la iyabhalwa ngo-1927 bhala lapha eNdwele kantolo la kaNomzimtshebeni, kuthiwa kunomuntu lapha wakha umuzi omubi. Lo muzi uhlangana abafazi namadoda kuhlalwe ndawonye, akwazi ukuthi bawuphumayo kulokhu kungcola okungaka. Uthini wena namhlanje umfakazi walokho? Hamba uhlanganisa abafazi namadoda, ufakazela le ncwadi eyabhalwa eyayithuka kwabamkhulu. Usucabanga ukuthi khona into oyenzayo wenzela uShembe. Cha, Shembe welekelelwa ngento eyodwa, welekelelwa ngokuthi uma ngikhona la ngembethini emhlophe ngene imiyalo yakhe. Uma ethi akungahlotshonga, akungahloboni, bayethi ongqingila ngabafuni, nami kube njalo ukuthi angibafuni. Manje-ke zonke lezi zinto ziba nemiphumela emibi. Senze njani isitimela na? Lesi sasesilayishe esinyinyitheka, sigcwele bonke abantu ababebona amandla kakusasa kaTesa. Sahamba nalaba bantu, bathe babesibona sesingena emahlathini amnyama, sakhuphuka isiyingo, bakhala kakhulu manje. Saye sangena emahlathini amnyama, ababe besabona lutho noShembe, ababe besambona lo kade bembona ehamba, ababe besambona. Oh yes,
ezinsukwini. Thina umhlaba sekhona indawo. Amehlo akho asathi mayibuka kukhona indawo eyisithele ongayiboni. Kodwa leli langa esihlabelela ngalo. Yabe kungekho ndawo, kube kungekho umhlaba uyokuqondile. Nokubona lapha uzibona wena. Nayo yonke imisebenzi yakho ihlale lapha phambi kwakho. Awukwethulelwa muntu. Akho umuntu oyoma phambi kwakho athi uyabona wena wenza lokha. Yofika ihlale nje phambi kwakho imisebenzi ubusuyazibona. Ukukhumbule yonke ukhumbule nelanga. Manje-ke abantu bacabanga ukuthi yawufika ilanga bese bechaza thina sezwa kumemezela umuntu omkhulu akukho lokho kodwa uNkulunkulu uAdam uthoniswe lo mfazi namhlanje ethi kuyisela icala uthi ngiyakuzwa uthoniswe lo mfazi namhlanje ake ngibuze umthetho engawubekayo ngawubeka angubeka kakhulu uAdam awubeka thina uthi uNkulunkulu wayekufazi ozwenge manje pho kale ninomthetho kwamncane nalomfazi namhlanje awumtshelanga naye umfazi cha uNkulunkulu wangibekela nakumthetho angiyakwenza wayethi usekashi icabanga ukuthi useyisisekelo mayethi uNkulunkulu hayi wena Nkosi ngwe owaletha lo mfazi manje mina ngingeka wayecabanga ukuthi sekuphelile uNkulunkulu semehlule uNkulunkulu cha ngabe umthetho uqala ngase ngikunika lo mfazi wehluleke kanjani ukumtshela ukuthi umthetho uNkulunkulu angibekela wona nantu abanye-ke bacabanga kanjani bacabanga ukuthi khona izathu abazozibeka ezinhle nezinkulu nezingane thina inkosi yasididisa yakhuluma emzimoni manje sase siyadideka yakhuluma wena ongenze njalo mase befikile abantu bethi kawuchithele igazi wakawuchithele abantu ma wangesifakile lami lelo gazi laliyochithela elikabantu ma balechithela omuntu bazoba namehluko ngongeke bekhona umehluko inkosi yayazi ukuthi bakhona ukuthini babekhona ukuthi bazawubulala nempela-ke kwakukhona nasemcabangweni yenkolo ikhona insizwa eyake yakhuluma yabuza ukuthi ngithuleleni animbulali ngani ngoba phazamisa uthini funa ukulikhipha esikhundleni wayengakhulumi lo owayesithusa uThixo ngento engekho wayekhuluma ukudla okudliwayo manje sikuleyo ndawo-ke enjalo nami-ke ngoba ngabantu basemhlabeni anidingi lapho nilula ngizawabamukela konke lokho ikakhulukazi ngoba iy'nhliziyo zenu vele zinesililo nabantu abaningi enibakhalelayo ngaphakathi enhliziyweni zenu ukuthi awu noma usilahla lokhu kodwa awunosibandane usho njalo umbhalo umuntu wathi uma usuvela umkhumbi kalothi sekungene yonke into
where's umfazi kaloku wathi uyabheka iy'ngane zakhe azikho sele ngemva sele sonweni zithi sono simnandi asazi ukuthi siyahlukana kanjani nalento emnandi kangaka wayesephenduka esebheke emva inhliziyo yakhe isiba nosisi ngey'ngane zakhe akabe safike waphenduka isiguli sakomela khona lapho baningi esihlezi nabo kodwa abayiguli zikasawuthi ngoba iy'nhliziyo zabo zilanganzela isono inhliziyo zabo zibona ukuthi bayathokoza laba abahleli ngesono futhi thina yiyona nto ebese siyijwayele besihlala thina endaweni othi uma ungena ngesangweni ungene ngey'mfijoni zikhala ziyeleziyele nabafazi abaqedisa amakhanda abadansa ukuthi ukambe uyofika emsamo usukhohliwe ukuthi usengendaba kaNkulunkulu bese kukhala inkananezi kunjani kuyaziwa ukuthi kunjani kubonakele kunjani kunobufakazi